bezinto. Lalela, this is Moja Love Channel 157. Ngibizwe Everton namhlanje Hollywood, one of the informal settlement. Bayakhala bakithi. Bathi banenkinga nekhansela labo. Ake sizwe ukuthi yini inkinga zabo. Sibonga ukuthi nathi singabasiza kanjani. Ake ningilandele. That's all. Ke Thabo Maini. Ke dula Hollywood ka Everton West. Kana le bothata ka ndawo e re dutseng ho yona. Where we are evictua at this particular moment. Signally 4 years re le mona. The councillor ya ka mona elaborated hore ndawo ena it's approved ho batho ba dule ka PC bile ba se ke bana le botshomo ho lantshwa di 250 tsa metsi ka mona na buti whereby everyone o tlameha a bane le metsi mo a dutseng teng batho ba bang ba ikenyeditse ona metsi ao bile batho ba bang ba tloa from the distance ba tlo ga metsi ka di MR Cedric o gonna ke tsotsi kana le bana ba banyane ba holelang ka mona na ga hloka development we bona le wena ndawo ena e tjena ka rata le re thuse ka hore re tsebe hore ndawo ena na re eme jwang ka yona e bile re tlo dula kapo re na le ba dulo monana kapo re ka wina case ya o dula mona jwang hape re tsebe hore di 250 tsane tse re di tshitseng tsa metsi ke ka ho baneng batho ba bang ba soka ba bana le dipompo di jareteng tsa bona kapo matlong a bona Hey, dumelang. Le kae na? Ngitse. Hayi insizwe ebovu lena. Wahleka sisi. Awuboni ukuthi insizwe ebovu? Ne. Ngicela ukunaza amagama bese seningangichazela ukuthi kwenzakalani. Singaqala ngoba umbonani wakanhlapho. Awu sikekethe. Yebo. Futhi ke Thabo Maini. Thabo. Abuthi Ke Popota Nkonwane. Popota. Nena ke ma. Umusibile Tsube. Meme Letsube. All right, bakithi man. Re ka ithoma kae man. Problem nna le yona ke wetsalang mo. Problem re nang le yona ka monana ke taba ya hore re ile ra jetswa ke le councillor la rona hore hona le a place ka mona mare place e since e le hlathe from nako telele man. Maybe ene se na le bo 20 years before rona re to dula ka mona. E dutse fela le place e tletseng hlathe fela le hlathe fela. Yes. By 2016, 2017, the councillor abaetsa, it was before the councillor abaetsa meeting in the community. Oh yeah, before Gemang, little like Gemang. Cedric Davids. Cedric Davids. Yes. Guys, sorry, banen le petitioner ngoleng re kopeng dat ndawo khono ho ya re lo dula, and then ena continue ka di process. Tsandawo. And then wa etsala gore maybe 2017 ya tumela bo April, May. That's when so qala o tlo siwa ka mo. By then. Also Cedric nana le campaign emnate man. Mobilize the community, get them a place. Obvious. They don't vote. That's a good strategy. Yeah. Athola bo councillor. Only to find out the reduce re be re thola lengolo la pele last year ka April. Eviction letter. Heban. Eviction letter. Before that eviction letter, on a le mana tswere meeting mo re tshwarela meeting mo. Yeah. Ha tswere meeting ona e modima vene ya hae that day. I still remember that leo a tswere di pampiri blantsa re black and I passitse black and I passitse. Yes. So we were like, all right, black and passitse re thabile that excitement. Yeah. But there was not even one of us who said wena akwa ke bone pampiri ke bale we tshwereng re passitse re bone really this place has been approved. So now with the unfortunate we last year by April bana le mangolo eviction again. Eviction letters haibo utsala hai ra kala ga tshoa jwale mphakathi wa nkana shoot us straight ha mana dula teng ni victor ke masipala or ke utsala ibitswa this thing ha etla ngotswe Matlo project Everton Matlo project itse before hopola nona le lengolo le la fihla la pele le ne le sa go le sa state anything le ka ga khotho ba sa tsebe ratla la Everton Matlo project of which kinana ne le la fiki ga gutla if ke hopola hantle ne le la fiki yes lengolo la teng itse ha re le khotho ha etsala ga re le Facebook magistrate court ha
ha e recognize lengolo le lo re lo kenela court mang if ke hopola hantle ke tshela etsana. So I'll import Bafito. Cedric will mobilize, will tolla black, everything else. And then Ugai Honachi, what's whatever as a community leader or what's Allah? Since I'm Catalan, 2022 or 2022. Ubani ngasa save as a councillor. Mtimeti or no. What's Allah? Let's say belolo. Onyame tsefa. I'm tebeka ha kalwana le. Utlile man le tsele bua ka taba ya metsi. No etsalang mo le ka taba ya metsi. Utlile le bua ka gore le ntsha di 250 tsa metsi jwang jwang. No etsalang mo. Le project ya ma. Ya taba ya metsi ne re sena metsi. Nka tekena motho o fitla pele. That tells a poor kiss. Yena go kile from Maspala. Then utlile monana and then Maspala ba metse tsa pompo. All over area ye ka fen. Ya this Hollywood. Hula metsi from Pomponi. Yes. Now, councillor ga fitla then asa dutse. Be re kopa metsi. Very same councillor, one and only Cedric. All right. Now re kopa metsi, then abare metsi ke 250. Now metsi a tlo hula mo and then ho rekwe di pipe ne di strata le strata. O fish batho ba dintshitse and then mara ya etsahana. A gona yetsa la qena lona le ntshetsa tšhelete ya lona la iketsetse. So or tšhelete teng e feletse kae di deeply di tshwere eng go se lona le reka di deep ka 250 mos le reka pampiri ka 250 skaketha ungahlala bafane gono khona ngabe impunge kahle kanje ngeke skaketha mfethu ngiyatsemba wena until hawu kanjani 250 wonke uzodlala ubani uyazi into ezenzo emakhoneni nayazi nesleep engisithole somewhere asibhalwanga kodwa asibhalanga kwayiwa sibhalwe nje amount emali coupon inkinga yami isekutheni uclaima njani njengoba lokathi yena abantu abeze namaproof uclaima njani into engabhalwanga ukuthi yeyini le hayibo so ke bakithi sikhona ke insizwe bofu khona councillor Tsotsi sambe silekelela abantu ngifuna nisize ngitholela labo 250 bena ngithi ngifuna ukwazi ukuthi ikhansela le laphe noma usayikhansela noma akasalona ikhansela lokho esithatha ukuthi njengoba senambeka namvuta ini le inkinga eninazo zo development nobanibani sekuphelele umephi nayo amaphuzu amathathu engisawatholile kunini khona mhlawumbe okunye engikushaya ngaphandle ngithanda ukuku-add nani kusho ukuthi cha insizwa mfethu sicela usambe lapha yosilekelela kulandoda lena ukhulume phezulu kwalamaphuzu lawo gona ntho ne tsene re dikopa ga batla batho ka development ya ka mo o felletse ka yona because there's nothing a being developed instead ya ntho tse ile go mphakatho ka mona o yebe ka maoto o iketsetsa tsona as elele councillor a sa ba etsetsa tsona so development ya ka mona o yeme kae ka yona. We need to know hore is still our councillor or not. If not, and then we can take this matter a little bit further because now re tlo hloka that money ya di 250 tse leng ga di a sebetsa re dintshitse e khutle ka ga mphakathi se re tseba gore re na le case court case re tsamayang ene re batla tšhelete eo e tlo era tšheleteng eo ya court re kgone go tswela pele ka court case ya rona and then re batla go tseba gore lengolo le ana ntsa re ke la approval la ka mo ka ga Hollywood this place is approved and then re khutla re thola di eviction letters re batla go tsela lengolo leo ne le bua ka which portion gore it's approved ka ga Hollywood because now ha re batle ho ba on the dancing corner ya gore ke ena pleke e passitse kapa ke ene passiteng. We need to know the portion of the land which now na claim gore e passitse ka ga Hollywood ke efeng and then ha se re tseba and then gona re khone ho bona esemphagathe rona re tswella pele jwang. No abafethu kuyalutla and I understand you've got valid points ngizozama ukuthi nami ke ngihlele into zami nani nihleleke cela ningiphathele nama supporting documents bafethu zona nako lama eviction letter waletheni bafethu sibona kuze nama ngithi ngiyanikhulumela ngikhulumela into ekhona kodwa azokuthini okhansela Tsotsi sobaqaqa ake sibonge ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga isikhathi senu bafethu ngingakhululeka awunazo sithembe bafethu ningalilahli ithemba siyabonga. Emva kwe-interview noPhenyo sibe sesithola ukuthi kube nezingxoxo zokuqondisa izigwegwe mayelana nalolu daba okuholele ekutheni uKhansela David axoxe futhi amise kuyo yonke imisebenzi ephathelene ne-African National Congress. Siyabonga kwiziphathimandla zakwaKhongolose ngalesinqumo enisithathile.
Siyathemba bonke bebekade bebambe iqhaza kulolu daba lemiphumela izobajabulisa. Lebitso la ka ke Mofokeng Bosman, ke dula mo Sasolburg, mo Try. Ke ngoletse councillor Tsotsi ka baka la councillor e ileng ya rekisetsa setsha, then ha e qeta ho rekisa setsha o fumana hore ke setsha sa motho. O councillor ke councillor Bondo mo phase 5 Iraq Sasolburg mo. Then ila nako ntse re aha ho bohla ha monga stance a complain ka situation se etsahalang. Ke nana councillor Bondo ke Tsotsi o batsela e a yentseng ka yona mohlomong ha e etsa ho nna fela. Hona le ba bang a ntsa yentse ketso ena e tshwanang le yona e. Nna nka rata councillor Tsotsi in thuse ka o nkopanya le councillor then le re tshepiso gore le ka patala material o re o sebedisitseng mo neneng. Tšhelete e re spendileng for that material ho etsa lebota leo. Tšhelete re sebedisitseng e ka ba 20,000 ho etsa lebota leo. Abuti Except insizwe bo mfethu. ora ta ke Bosman Mofokeng. Bosman Mofokeng. Phoka. Yebo. Alright phoka manini. Amputse tsalanga uteka re mo go Sasolburg ya boya mfethu. Wo tsalang mfethu. Khotman la ka abuti wa ka o rekile stance mo Maspaleng. Ena qeta o reka mo stance mo Maspaleng in connection le councillor then le someone from housing. Also Khotman le baya lona property e belonga from Maspala. My contract lona ke mang ke council. Ke councillor yes. Sure. O rekile ka tsele jwang then o rekile itsena kwa rekang then ba be ba apatala ho councillor some percent then aba qetella sa ya Maspaleng then promise ba be ba mtshintshela lengolo la motho ana dula mo ba le diela mabitsong a hae then ba motshepisa hore in 3 months mangolo ao a tla ba sa tshintshile a metsi a di tax and rates a tla ba sa bitsa Khotman. So problem ya ba nako a ntsa dutse a emetse process eo then hore e etsahale in that 3 months ke ha reka stene then a kenya stene then re ba busy re aha. So I'm the one who anantsa aha mo anantsa thusa construction e ntse aha e kenya lebota. Grand ke project ya ha. Khotman le bitse wena le tshepa wena wena mkopanya le councillor la baya everything else. Yes. All right, sure. Yes. Then itse ha ntsa aha ha sa le processing ya o aha then bo hlaha monga stance. So ha hlaha monga stance then ga bana le qhobeshano then ka kgetha ho ya morao be ke lata Khotman. Mfethu monga stance jwang ke re utse wena tulo ye ke ya Maspala le baya ho councillor and then ba tlo change mabitso from there be ho lona mo Khotman la hao. So monga tulo ye o tlhaela jwang a se ya Maspala hantle. Ho yena hana e reka before ba itse monga plaque monga tulo e o e rekisitse ka makgetlo a i4. Oh yeah. So ho e rekisitse ka makgetlo a i4 then Maspala we take ile back to Maspala. Oh yeah. Then by khutlisa then ba batla someone a tlo dula mo. So ke mo hlahelang Khotman la ka re kopana then re arrange then a patala that amount then re lokisa. So ra thoma ra etsa lebota. So nako ntse re etsa lebota then bo hlahella monga pleke then a bua ntho tse ngata ibile ana a batla lolwana. Then the very same batho ba le bane ba ka housing ba amohetseng tšhelete ba be ba re a eme hanyane ba tla kopana le monga stance ba buisane le yena then yanka nako ho fitlhella ba be ba zama ho etsa pay ya stance ba ikgutsetsa ho Khotman la ka then ho hloleha hore ba kopanye enana ya lebota. Hona mono ho lahlehile santa cement ditene tsene di setse building material e ne etsa lebota le. No tulo ya lona ke feng section eng o tulo ke rona go dula ka mo Try mara tulo e ne le ka phase 5 ko mo Try ka phase 5 ke section e nngwe ya Iraq. All right. And then mo councillor wa da ke mang ke a ke tsebe senemi ya mara bitso la ke Bondo. Ke Bondo Bondo etsa dilo mos so mpotsa he nyo o ne le kenya jwane le patala jwang ka di transfer yes from who to who from Khotman to man from Khotman to councillor yes but then mo councillor yena o tloneya ka housing ke syndicate mos ya Sasolburg wentse ntho jwa and then amount o lintshitse bokae ke Bondo mo letse bokae out
amount wa ikopana ka fela yentse 15,000 ke 15,000 yes expenses sa 15 yes so re ke half year now episode after 15 years la thola mapampiri le tlonsa half engwe so no ne se re ntshitse 5 then it's a paperwork then rantsha 10 then aba qetella full amount very nearly 15 full amount in 15 so shorta hore lona thole dipampiri tsa rona tsa lona yes ha se so tshintshele ho gotmalaka yeah so ntone se re kopa rona ne se re kopa fela bampe ba patale amount ya stena seo se re spendile building material re sentseng mo a bana ke nyonge nona hala wena abuti mbe ba le dipampiri di teng le spendile bokae for the building material cost ya building ka ofela including your transportation le eng le bo quantity survey ya mfethu u spendile bokae rough I think 20,000 20,000 yes because 10 pallet yentse 8,500 then yaba di cement ne ntse re direka maybe di ntse bo ma 900 then yaba santa le riverstone yeah friend wena ne le wena project manager ya da yes no relationship ya le khotmane jwang no mfethu e ba bete na ko ngwe mara ha re se hopola la re feta ka mo re se bona hore we have spent a lot then ha sa gona lo bana le access ya o kena mo so na ko ngwe ne re na le ntwana ya hore re ka ya ra tshotla ditena tse mara ra disa o kae re thusahale alright okay so wena o no batla re go thuse kang rona re le cancela tsotsi ke eng thuso e batlang go rona if re ka fumana amount re spendileng for building material eo e mono di tena di cement di sand o tlo ba sharp ke tlo ba ke le sharp because ele ha ine sa ba mneile ya stands ne ha di out ka mara etse ke a re tseso re nna check dintho tsa ka mfethu ke bona ke letsa jwa ke utlwa ka nna mfethu mara ntse ke tsizwe bofu ke tsa dilo tsa hale mfethu a re ye mfethu saka ke yo Bungani Khatebe Bungani kunjani futhi Nsipho bovulele mabiza sabele ngisuka kwa cancela tsotsi mfethu kunemethe ngicela ukuthi usithi ukuthi kuyixoxa fast kancane mfethu ungadini siyaza mfethu asivuleni indlela ngapha yabona icancela icompliance yabona umuntu ongayena utsotsi ngibona ngokuthi attende lena asikela simele ngapha mfethu ungadini bazoza kuwa bezovaleka indlela yakho yezibelula lento bezovaleka indlela ngomawuzoma awubhungani ubethembise eza kahle manje sekwenzakalani hayibo athi ngisintroduceka bhungani insizwe ebovu lena ngisuka ke program yakwa Moja Love ebizwa ngecancela tsotsi kunemetha enginayo lana ethinta igama lakho mfethu angazi ukuthi ungakwazi ukuyikhulumela kuleyo metha mfethu saqala ungisondelela ngapha la insizwe nenkinga lana mfethu ibhungani ngiyacabanga ukuthi ubhungani angakwazi ukuyisothatha le ndaba insizwe ebovu lena uma buza sabela ukholeni kama make it happen umenzi wezinto mfethu ubhungani lana insizwe kaKhatebe kunalapho naye ethinteka khona lapho yana endaweni insizwe beyithi yakha ngapha uKhatebe baba nendlela zakhe ayivezayo bakithi cela indoda ikhulumele iqiniso njengomuntu ofayo insizwe cela ungisondele nangu uKhatebe ikhulumele ndoda ngabisakhulunyelwa yimina sharp lo sharp ke na le bothatha khotman abtua ka re ke le stance ho wena then ra etsa structure mo le re kenya le bona ke tshepa o tso hopola mo phase 5 ka tseleng ka mane pla passage so ra etsa le bota tseleng fela ke re khatha ke monga stance a tla a re mo stance sa hana ile re kopane le wena wa hlalosetsa go stance se khutetse maspaleng because motho o se rekisitse ka makgetlo a mane popo 3 a ke tsebo hopola na o potsa ikhombola le ndaba mfethu so rekile stini ra kenya le bota ra etsa everything ha re tlo qetella ka hare ka monana monga se tsha ba hlaha then a etsa complain then be re sa batlolwana be re khutlela maspaleng re batla kopana le wena bo ya kwana le kwana o sa fumaneng Betha yazi indaba awuyazi awunanga uKhatebe senqume kumlomo wakhe bakithi ngizonichazela uKhatebe lo ubhungane nimbona badayiselana nomfowethu kalolwana indawo uKhatebe wayesethi kubona hayi indawo izose egameni lakho kwashaka cima zamba phinde kwalayitha wamukela imali okokuqala ngabe uKhatebe uyikhansela noma uyiagent uyithatha kanjani imali uyikhansela usudayisa izindlu okokuqala lokumbuze enginako kubhungana okwesibili ke usethi kubona abantu abasababonga ukuthi indawo cha
ayibezanga egameni labo usethi indawo isibuyele kumasipala ngoba isithengiswe kaningi ngokwayizwaphi lanto lawo masipala khipha indawo aphinda ayithathe futhi nabona ubutsotsi babhungani athi ngishiye lapho mfethu akruka lo muntu tsotsi lo tshalwa yimina ngidila ngabo mina labantu tsotsi lo kunokhile lo mfethu xabanisa nomndeni wakini nomfowenu nasebenzisa yonke into uthi kuyabuya kuwe uthi ukubuyisela imali ayisabuyi ngani pho imali buyisaphi imali mfethu webhungani buyisaphi imali yazi inkinga yeni la eSasolburgini olova abantu bephuma edanyani bafike bese nibafaka in politics nibavotela ngizosola yekani ukuvotela abantu abadla lo muthi yekani bafethu thatha igebengu nibeka nina in power nizosibona nifana nobani buka manje sethulile bungani sebenze njani mabrada idliwe imali esekhona ukubuya sinqume kumlomo nithenwe kanjalo la umanani ubethulile nawugaqa usathapha ususuthi imali yabantu usimalele ndoda mfethu uthi anizona insizwa nani abantu bekuthiwa ngasekhaya anizona insizwa nini thathola bayabafana ama-site niphila bayifuna imali mfethu nayo imali yakho la awu serious nayo imali yakho la mfethu uyamsaba yini emnqana yini uphi umfowenu lamthathela isite wekhatebe usemsebenzini awuyiphendulele mfethu imali yalo mjitha mapro imali yalo mjitha bungani imali yalo mjitha uyikhansela noma uyi-agent mfethu khansela tsotsi uyikhansela noma uyi-agent uyithatha kanjani imali wena uyikhansela phendula mfethu wanqume kumlomo manje amadoda abeka imali wena ubeka intshebe udlwihla imali zabantu awukahle wekhansela mfethu khipha imali yabantu mfethu khipha imali yabantu sudayisa ama-site yini wena sudayisa imizi wena sikebengu wena utsotsi wena khansela tsotsi lo yanitshela mina wehatebe imali yabantu ndoda yemfethu ambuze mfethu hayi kushapa arabeli ke mo manje nizokwenza njani mela asho uzayenza njani angitshele ngasikhathi umlethe imali benikhuluma kanti nahlangana kanjani nalo mjitho bekelo kakhuluma lokusikhuluma nahlangana kanjani nahlangana kanjani nahlangana kuphi kanjani njoba ngasakhuluma kunosisi omunye amhlanganise nobudwana nahlangana kanjani nangu ayakhuluma entanga makasikhulumele njengawo emelafeni akasikhulumele njengawo ungayi kamasipala phendula abantu emelafeni wasiphendulela mfethu wangasiphenduleli anibuyanga ngegama lamnazo wena ube right wena ube ngumtoti sila mfethu seza ku sikhulumele mfethu nangu umjitha sikhulumele mfethu sikhulumele nayo opportunity ngebuzo yakhani uthi asibuyanga sikhulumele mfethu sikhulumele sikhulumele mfethu aso nina ngolopho nidla lo muthi okay siqobolwa inombolo mabro uyishovile inombolo zamasha ngithi bakhala ngomkhrawuni waboke mfethu lethu umkhrawuni njalo aso nisebenza okufuthayo buyisa umkhrawuni manike aso nikhuluma kanjalo noma 11 nidla lo muthi buyisa umkhrawuni shayisana inombolo mabro shayisana inombolo ayise sikhuluma isouth manje sikhuluma islova shayisana umkhrawuni walomjitha mfethu ijampile nigalami shayisana umkhrawuni utlahlanga napha lo muntu mfethu uhlanganisa usisi omunye kusho ukuthi ubhuti wami kune usisi omunye amhlanganise naye bese ba-communicate abayenza yonke into then mina ngingene njengesite kuzosebenza izosiza abantu uzokwakha lapha phela wena ubi-project manager kule nto kabhuti wakho yebo kodwa kuthunya wena umuntu omnika iy'mali angenzi indaba nanikhuluma kanjani sethulile manje nenzana nje hayi bakithi nisibonele siseSasolburg okhansela abalana bala